may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat ko nam, Leona anak ko. Agabroad ka? Wun tatang, apay ka day? Ay nawaw. At na kwarta magasto sa maya. Awan samot ornong mo. Sakit na ibaga ni pare Rodel. Adakkel ka no tigastos da edi nagabroad ti anak na. Kasta talaga nga maipamuspusan atatang. Kasano? No maipapan iti kwarta, ada solusyon ko di tatang. Kita ang laang anak ko. Nariga ti makautang iti dakkel. Ang mga no umutang ka kadakkel mo't interest na. Si kanto tagparekot no pa nagbabayadan. Siyempre, maibirok mo't atatang, da kayo kit dimot. Ala, sikat ti makaam mo, anak ko. Nakay da sa rakaw, umay kayon tamangan tayo. Wen nanang, umayag! Sakto la ang gayam ti timing ko, Mari Olga. Anda masapol mo, mare? Napataglaunay ti ibaga kang kamare. Awan nga minan amok apagpatulungak. Si kalaangan tinamnamak, Mare. Ay nawaw, di ka maawatan, mare. Anya day jay aya, anya ti maitulong ko kan ka. Mabalin ka di apautangan nakpaylaang, Mare. Ni, anuam ti kwarta, mare. Gastusak man para iti panagabrod ko. No kasta, agabrod ka gayam. Wen, Mare. Kat no adda pa'y kwartam dita, kaasyan nak kumata pautangan nakpaylaang. Nayunak tulaangan iti 5,000 no isublik kang ka, Mare. Saan anas kan anayuna, mare? Tinapatag kat maisublim adagos ti kwarta buludem. Ay, wen, Mare. Apaman amaalak ti umuna asweldo. Agbayad ak adagos kang ka. Promise, Mare. Agsublikan to nga rod inton malam, takasaritak nga umuna nila kay ko, mare. Kasapulak ti kwarta itamot laang, Mare. No mabalin kat itid mo matlaang kumaitan, taadapay ilakad ko itang aldaw. Apay anang tagkamot, bakit? Di mo pa imbaga kanyak mat. Kasapulan na kanungamin ti kwarta lakay. Wan ang inuray na kumamat. Di bali at aramatin namot para iti panagabrod na ti kwarta. Trabaho day jay lakay. Sigurado ang makabayad no agsweldo. Kasanaw no sana matuloy ti panagabrod na. Sinaludsod ko day ta, kat sure hit ka no day jay. Barya laang kan kwa na ti kwarta binulod na no makaabrodan. Ala, urayin latan no kaano agbayad. Awan mo't laangan maaramidak, tainted mo mo't ti kwarta kan kwa na. Sapay la ko mata maawatan naklakay. Barang ti panagabrod na mutten ti rumang ayan ti panagbyagda. Kasta aya? Wen mare, flight na idi kalman. Iso ang nagpamanila kami ta intulod may. Anya tinagluganan nyo ngay, Maray. Siyempre, nangarkila kami mutten. Saka nangina ti arkila, Maray. Nangina, okay lang. Tamasukatan to no agsweldo ti anak kong agtrabaho ijay abroad. Sa bagay mo, kidi Barya laangan kada kayo day tano agsweldo ni Leona. Agpay sula unay day tamaray. Ay na, ay, nagmayat gayam tirik na no adda OFW nga anak tayo. Dayjay laang ano narigat mati trabaho da ijay. Narigat, ngam at least, dakkel ti sweldo da ijay maray. Sa bagay matkit di No apay mag-asang ka istoryam ti panagabrod di anak ta, bakit? Ay nawaw, adda parikaut milaw. Nakababain lang amin. Ay nawaw, anya tinakababain ijay. Saan nga amin amayat nga gabrod,
ket mapagasatan. Iso anagasat lata ti anak ta, lakay. Wan ang masaan mo't anasaya at amapan mo sarsaritaan iti sa balay. Ket awan pa'y mo't resulta. Awan pa'y pakakitaan na mo't bakit. Normal lang, dayta, Tawan pa'y mo't makabulan sipod nagabrod ti anak ta. Si kaki di mo. Inton kwan, panunutan da agpaspasikat ta. No kasta ti adday ti panunot da. Saan ko naparikot dayta, lakay? Saan ko mat akontrolado dayta abanag kag? Maday, noon unaan tayo timay sa abanag, baka. Saan kan samet a proud iti anak ta? Saan nagabroad ti anak ta? Tapno at da ipasikat mo niya. Nagabroad tapno makaurnog. Good morning, Mariisang. Ay nawaw, kunaklaki dinubalasang ti sumungad. Si kabagaya Ay, Maridores. siyak nga rod, Maray. Nay, anya ti okasyon Maray. Okasyon? Nakapustura ka mga main. Sakit nalabaga kan napuskol ta lipstick mo. Nakaboots kan nakabistida ka pa'y Maray. Kasla adda okasyon nga tindaram. Agninang kansamot. Ay, nawaw. Si kakit di mo, Maray. Awan ti okasyon. Mapankula-alaan ti kwarta nga impaw it ni Luna nga anak ko. Adda mo gaya man na ipawit na. Ta nagsweldo mo tan, Maray. Ay kat nasaya at ano kasta. Makaurnong kayo mo siguro, Maray. Ay, awan pa'y, Maray. Ngam dumteng tulata, Sigay, agpatuloy akon, Maray. Narigat ti mataktak. Mabulan ng tinapalabas, sipod nagabroad ti kumarem. Anya ti plano na dayjay? Day tangarod ti parikot lakay. Namin anumot ten anakitak ni nanang na nagpasentro. Adda siguro impaw it na, Tinaybagam iti kanya. Kat agbayad mutla dagos apaman amaala na ti umuna asildo na. Isumit ti kunana. Nayunak iti 5,000 no isublik kunana pa'y kit di kanyak, Ngam saanen kunakmet takumarik met day jay. I-message mo ibagam akasapulan tamot ti kwarta. In-restrict naksamot ten. Delivered ti message ko. Ngam awan met reply na. Kasano nga rudon dayta? Thank you latan ti bayad na ti kwarta nga inutang na pinagabroad na. Mapanak to iti ayan dalakay. Kasaritak dagiti dadakkel na. Barang matulungan dak amang kontakken ko na. Una, nagnumar iti dayjay a kwarta. Isa panunutan na kumamot tagbayad. Laglagi pa na asaan ang makabroad no di mo pinautangan. Agsingirak man, Nana Doris. Ay nawaw, apay ngagsingir ka kanyak. Awan mo't amok nga utang ko kan ka. Adda utang ti anak yo kanyak, Nana. Dakkel agatad mo't dayjay. No may papan iti dayta abanag. Awan amok dita. Agpatulong akla ko makada kayo, Nana. Numabalin ay isulatan ti kuntakam. Anya? Da kayaw ti agsarita. Tano siya, jak amaw no anya tinagtulagan niya. Agpatulong akla ang amang kontakan ko na. Tadi namit nga rod replyan dagiti message ko kan ko na, Nana. No awan pa'y reply na. Sigurado ama kumikom day chay. Amumag nga da trabaho na jay abroad. Saan nga inuras kat ig-ig gamad na ti cellphone na. Nasurok ali maabulanan nga agur urayak iti message na, Nana. No anya timbaga kitay, isaw taramidam. Di nagtaktakan, takas makita mag, madama, ti panaglaba. Anya di nadamag ka? Nimot gayam Olga, timutangan ni Luna nga anak ta. Ay, awan amok di talakay. Ay nawaw, palagi pam ti anak ta, umawag manan. Ibagam abayada na ti utang na itigayim na. I-message na latang aminin Iso damot tinagsarita, idi imutang ni Luna. Iso asya, awan amok di ta nga utang. Saan adakas no tulungam ida nga agsingir iti anak ta? Ngamen, saan ang makaabroad dayjay Luna no awan nagpautang iti kwarta keng kuhana? No kayat mau disikan ti makisarita. Na, ay, andan tulangan ti panunutan ni Olga, no kasta ti panagsasaom. Ang mga no. Oho, adamutin kan kuha na day ta. Basta siya,
Jak kayat ti makibiyang, tadyak amo ti saritaan da. Kan may sa, narigat ti trabaho ti anak ta ijay abroad. Narigat, ngam ti utang ket nasken lang abayadan. Nakunas man taro pa mon Olga nakaw. Ay, makapaasar nga rod nana. Ada na pasamak ajak amaw. Nagrigat lakit din ama singir dagijay nga agina. Asino ba? Damarilyo na ken nana Doris anana. Manuabulan ng tinapalabas, sipod nagabrod ni Leona. Ngam di na mutin mapanunot ti agbayad. Ada inutag na akwarta kang kaya. Adda, nana. Kwartami ken lakay ko ti ginastos na, iso anak ka abroad. Anya? Numaawat ko ti umo na asweldo, agbayad ak adagos ken ka, kunana kanyak. Ngam awan mat. Namin anumatan na nagpawit ken ni nanang na. Amok tadito'y balay ko ti dalanda, iso makitkitak ni Mari Dores no kasta nga agpasintraw. Addamit gayam kwarta na. Di namit malagip abayadan ti utang na kanyak. Tiwad dagijay nga agina. Adamo la ang utang ni Doris ken ni Milba ak Aruba. Kat aging gaita, di na pa'y binayadan. Dayjayan ti umuna ken maudi nga agpautang nga kadakwada nana. Nagriga dalakit din ama singir. Da tao pa yan ti ma-stress. Naibaglangan ti mawag ka na kao. Napatidlaunay ti bagakan ka. Anya dayjay nanang, anya ti ibagayaw. Ay, masiksikuраnak. Tada kami matan kinitatang mo ti gulwan dayjay nga Olga. Nay, apay kanu nanang? Ti utang mo kanuken kwa na siyak pa yun ti apaan ni tatang mau. Naa, apay nga iraman na kayaw. Kat na kami laang matinagsarita, idi imutang akkang kwa. Day tangarod mo ti pakaasarak. Naimbag kumamit no saan ama inay nayon ni tatang mo ang mga apakanya. Awagak to dayjay nga Olga nanang. Wan man, kasaritam tadyak kaya ti kasjay nga arabid na. Wan nanang, makangag dayjay babae kanyak. Aywan gayam, ada impaw ito ka pang kusina yaw. Urayin nyo laang nanang. Ay, agyaman naklaw na yan akaw. Urayan may ti impawit mo. Hello? Pangasiman, tadi mo iramraman dagiti dadakkel ko. Ni, anya ti kayat mo asawan? No may papan iti utang ko, siyak ti singiram, saan nga isuda? Saan kumit ida sing-singiran? Agpatpatulong aklaang amang kontakkan ka, tanarigat kamot akasarsarita, dinak pa'y replyan mo't. Makauray ka kadimot. Aginggat ka ano nga agurayak Namin ano mo'ten nagsweldo ka. Saan ka di atiin ka rin kanyak idi, kat agbayad ka apaman amaalam ti umuna asweldom? Nagtungpal ka kadi? Saan mo't? Makauray ka kaday. Tapno ibagak kang ka, narigat mo lang ti trabaho dito abroad. Awan bibiyang ko, tanarigat mo't amin na trabaho. Ti kanyak lang, kat bayadam ti kwartak abinulod mo, tanausar mo mo't dayjay a kwarta. Saan man asyak ti apaam? Intun kwan, saan ko nabayadan day tanga utang? Ha? Kasta na tangarudan? Thank you gayam, ti bayad ti kwarta nga inutang mo, tapno makaabroad ka? Ay nawaw, naglaingan dayjay a babae. Inadap na mo't ti cellphone na. Ay, nakaabroad lang, nalipatan na mo't ti utang na. Kunamlan asino mo't ngagsasaw. Dua tawanan tinapalabas. Nagbayad ka din ni Leona. Ay, uray piso. Awan pa'y nana. Ay nawaw, nabayag matan ijay abroad. Makabanog ti agsingir nana. Makapa-stress. Kasano nga rudan dayta? Saan mo nasingiran? Jak nga rod mo nana. Ang mga numapanak ijay balayda kat agsubang kami iti inana. Ay, talaga mo dagita nga agina. Karkaro at imangsit da. Apapaan kit di kanuan ni Tata Milo ni Nana Doris. Isukit di ati may sa pagpungpungtutan ni Leona kanya. Ipilit mo't siguro ni Doris ati amuna. Kanayon kanu ngamin nga ibaga ni Tata Milo nga agbayad da iti utang da nana. Isumit lagayam Puskol ropa dagitang agina. Di da mabutang numakarmada iti kastangar aramiden da.
Adda impawit mo? Awan pa'y nanang. Ay nawaw, apay nga awan pay lang. Agawid akong dita lugar tayo nanang. Anya, apay nga agawid ka ngay kat manula ang ti urnong tayaw. Adda nga rod parikot nanang. Ay nawaw, kasano nga ro ti trabahom dita no agawid ka? Ipalawag kong tulat ta kanya yun no adda akong dita. At itdog nga istorya nanang. Mabalinmat nga ibagam, itamot lang. Ang mga noad pa'y solusyon dayta. Awanan nanang. Nakapangadangan ti pusmay. Kasano nga rodan dayta no agawid ka? Sakit awan mo't pagtrabahwam ditawi. Manumula ang ti urnong mau. Makamuditan nanang. Agpakada akon. Imawag aklaang ta imbagak ti maipapan iti dayta abanag. Tapno amuyo mat. Kasano nga'y daytan? Sakit awan pa'y mo't husto nga urnong tayaw. Mano abulan ti bakasyon ni Liu na aya kabsat. Saan ang agsubli ti anak ko iya abroad, kabsat? Ay nawaw. Apay mag. Awanon trabaho asublian na ijay. Nay. Apay anyat na pasamak aya. Agpapadada ka iti katrabahuan na an ikat iti trabaho, kabsat. Anya. Nairaman ka no iti isyo. Ngumdak amuan, wag paiso, tibagbagana ka na kami. Saan sa pay mo't anak kabayan iti utang na kiniulga agayem na. Saan pa'y nga raw? Ibagam ata bayadan na ti utang na. Laglagi pen na ana usar na ti kwarta. Saan mo't amabalin ating laangan ti ibayad na. Narigat nga tati agsapol iti kwarta. Sa katribo ti utang na. Nakitak mo't ni Leona di tabalayda. Nagawid ka no magayam lakay. Idi pa'y napalabas alawas. Kahit, di mo impadas tinapan ni Jabalayda. Saan pa'y? Mapan mo singirin ti bayad ti kwarta nga impautang mo Ang mga no agsubang kami ijay. Utang na mo dayjay. Nasken lang nga bayadan na, inusar na ti kwarta. Ay, nagrigatin aya ti agsingir. No saan mo pinautangan dayjay? Ang mga no saan mo't anak abroad. Dayta kumamot at mapanunot na lakay. No siyak ti siga, mapan kay tahenda. Ang mga no ag-flight manan, kat saan kayo pa nakapagsarita? Kaano nga tati flight ni Leona na naising? Flight? No kaano nga agsubli ijay abroad anana? Saan kami pa'y ngamin ang nakapagsarita keng? Saan kanumaten nga agsubli ijay abroad? Ay nawaw, apay ka no? Wen ata na ikat da kanumay. Ni, apay ang naikat da nana? Ada kanun samat isyo da. Ngam saan anada kamat ni Milaw no anya nga isyo dayjay. Basta ada kanaw kat iso tinakaikatanda iti trabaho da. Ang mga no adda kalukwan nga inaramid da. Siguro mapangkaki di iti ayanda. Singiram ti bayad ti kwartayo nga inutang na. Nodda kwartam dita, bayadam ti utang mo kun Olga. Amakan no dayta nga utang ti may sa amakagapaw, no apay nga agmamalas ka. Adda makit di tatang. Agbayad ka nga rin tapno malpasan. Narigat nga men, no adda agrabyado apada tayo a tao. Da kayo man laangan ti mangyawat iti bayad ko tatang. Si kalatan, tapno makapagsarita kay mutlaang iti gayem mo. Mabainak asumango kang kuana. Ay nawaw, mabain nga. Di mo nga replyan dagiti message na king gaylay. Isu nga rod nga agbayad akong tatang. Ngamda kayo ti mangyawat. Ninanang mo ngay. Apay asyak ti ibaon mo, katsi ka nga ron ti ibabaon da. Nalakalaang mo't kagtagbayad. Ala, isagana yung arudan. Taitulod ko itaenda tapno malpasan. Adda ni Leona ijay balayo, tata. Adda na ko. Mapanak tuman ang singir. Kinapudno na. Imbaundak ti gayem mo na ko. Ha? Siyak ti imbaon na amang bayad ito utang na kin ka. Adtaw, awataw. Kompleto da ito, tata. Wan na ko. Kompleto da ita. Intun sumarunaw. Di mon papautangan da gayem mo. Wan tata, talaga asaanin ang maulit. Nasayaat mo nga runo kasta na ko. Kaasi ka lang agsingirkin ko na. Agyaman nakta sa inyo akanunungan ti anak kiyo, tata. Aha, talaga sana.
Uray anak ko na ijay, nubidot aramin na, makangag kanyak. Agyaman akmanan, tata. Mala, sumrag kayo ata, agkape kayo pa'y. Ay, nawaw! No adda nagpautang kada tayo, idi kasapulan tayo, rumbang nalaang abayadan tayo mat iti umno at tiyempo. Ti kinaimbag wano tulong anaawat tayo, kat rumbang nalaang asubadan tayo mat iti kinaimbag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apayan nanang, apay ang nagsipngat dito'y balay, kat adamat silaw dagiti kalugaran tayo. Anyat napasamak. Ay, naputdan ta anak ko. Sa anak ngamin anak kabayad. Dakkel unay tibil ti kuryente ta. Jakmet kabailan abayadan day jay. Ay nawaw, mano aya? Kita anu-mano ti adda iti day ta apapayl. Ay nawaw, nagdakkel matan nanang. Agasam ngay daytoy. Day ta nga rod ti parikot ko. Kasano amabayadan ta day ta ngay? Saan kay samo ngamin nga agtip-tipid? Noray si kamot. No adda ka dito'y balay kat kanayon ana isaksak ti electric fan. Uray ti daddo mga appliances. Kat, kastoy nga rudan nanang. Kontento kayo iti kandilalaan? Ay, no siyak, jaklakit di maanusan ti kastoy. No kasaritam nga iti gayem mo anak ka. Ibagam ama kitap-tapay laeng kadakwada. Dakkel atipid mo't laeng no umanugot da. Ay, anya. Kasaritak man nga agpayso ni Dayan. Kumusta ngay, Beshi? Nakasaritam ka din ni tatang mo? Wen beshi. Kat, anya ti imbaga na ngay. Imanugot ka di, makitap kami pailang iti kuryente yo. Wen beshi, imanugot. Ay, nawaw. Agyaman launay a, Beshi. Agyaman tanaasyan kayo kada kami. Sakot nagbara ti panawon ita. Ngamda kayo ti makaamo iti extension wire ang maaramat Wen, Beshi, da kami atalaga Di kay madanagan. Tano masolbar ti parikot kat isublida ti kuryente me. Saan kamin makitap kada kayo? Italaang daytoy. Okay, beshi. Kaano amang yag kayo iti extension wire? Itamat laang, Beshi. Mapan ko laalaan iti balay. Narigat mo ngamin ti agungunay no kandila laang ti silaw. Ala, urayan ka nga rod, beshi. Adapay kang kataydaan a cellphone mo, Beshi? Adamot, beshi. Indulin ko, tamabalin pa'y ang mausar day jay. No okay laang kang ka. Mabalin ka di abuludak pay laang? Ay nawaw, adamot cellphone mo. Apay abumulod ka pa'y laang kanya. Adangam na perdi nga rod, Beshi. Na, kasanumot ana perde. Di kan sa ngamin agan anad. Aksidente anat na. Kat na LCD mo ton, Beshi. Ay una yan. Pabuludan na kumapay, Beshi. Amumot, awan ko kwartak ita. Saan ko akabaalan ti gumatang iti baro? O di oray di ka pa'y ag cellphone. Day tati saan mabalin, Beshi? No saan ko maitix ti afam ko? Ay, awanon. Ang mga no isukat na kun iti sa bali. Kan adapay gayam engineer ko. Masapul aka video call ko day jay sakbay amaturo ka. Agasam man tadwa a boyfriend mo. Kasta talaga
reserba di maysa. Anya? At dapay mo't gayam kun kaday ta a cellphone na nakaw. At da saan ko pang insubli nanang. Saan asinaludsod ti gayimaw? Ay nawaw, ada kwarta ni Dayan nanang. Di na pagan ano da iti a cellphone. Kan maysa, ada maten usaran na a cellphone. Ay, kastaya. Nagasap ka nga rod iti day tagahiyam mo ah. Agpay suday ta nanang. Ado ti pakairanudan keng kuana. Ay, nagsaya atan ti kasta. Iso nga anusak ti sumursurot keng kuana. Nga uray saan kami nga agka-vibes. Taamok nga da pakairanudan keng kuana. Nasaya at launay day ta diskarte manakaw. Kita, nakatap tayo pa'y iti ayanda. Dakkel atipid nanang. Ni, apa yan tatang? Ming-ming-mingan nyo magtabil ti kuryente tayo. Dakkel mo't ngaminan ti mabayadan, anak ko. Ay nawaw, amangan no day tandya ibagbagada ang umina kanu. Kit no nag-times 3 mo't ti consumption tayo. Kita, ikumparam ti bill tayo, itinapalawa sa bulan. Ha? Ayun, tay mistring agpaiso tatang. Anya ti appliances na karlagay mo'y jay aya. Nakitap dalang. Kasta mo't hindi napasama kay ti bill tayo. Diyak mo tatang. Ibagaman ka dakwada, tatumulong da mang bayad iti bill tayo. Un tatang, kasaritak to tigayim ko. Ibagam amang tidda ta Judith no Lunes. Naskin nga agbayad akong. Un tatang, i-message ko itamot laang. Tumulong ta kano amang bayad iti bill ti kuryente tayo. Inton Lunes ti Judith nanang. Mano ti mabayadan aya. Kita am ti insentigayem ko. Ay nawaw, nagdakkel mo tanday ta. Wan nga rod nanang. Anya ti ibagak keng kuana ngay. Dayunam ti 50 anak ko. Awan mo nga rod kwarta. 50 lang ti adda ditoy. Iso lang ti mainayon ko. Mabalinin day ta. Bayadan ta ti sobra. Jay na bate, makamuda mo na amang bayad. Okay nanang. At iti 50. Nayunam, taitad mo matan iti gayimaw. Tapno awan maibagbagada kadata. Kumusta anak ko? At da intid da bayad da? Daytoy lang ang tintad ni Carla kanyak tatang. Ay nawaw. Sa nga gasutla ang tintid na. Un tatang. Apay asa nga gasutla ang kitdakkel ti bill tayo. Amupay man kadagi jay nga agina. Insend mo kumaitigayim mo ti bill tayo atap no makita da. Insend ko mo tatang. Talaga nga raw, adida makarik na. Kaano nga raw, ang mapatariman ti silaw di tabalay da. Naskan abayadan dati balance da tatang. Dayta nga raw, no kaano. Awan mo't nadakdakamat da. Ipatariman da kumamit tayong. Tapnusan ang masapol ang makitap da dito'y balay. Wan nga rod tatang. Sakit kas damot ti kadakkel ti nainayon iti bayadan tayo. Amangan no saan damot nga agtip-tipid. Pasensya kan Donald Italaang nga adlawaya. Okay lang. Mawatan ka dayan. Ay kat manganta nga ro din Kaya't mo ka dito in-order ko akanan tawan, no? Wan sa anak mo't ana artikel. Ibagam, no dapay kaya't mo akanan. Tay-order ta. Awanan. Sige, rugyan takit din timangan. Iti kasta saan ta amarabyan. Unak tuman. Si Kadayta Beshi. Carla? Boyfriend mo? Wan. Amamumatan ni Donald, saan ka din? Jack amo ada kayo gaya man. Di mo matimbagbag kanya. Idila na palabas alawas nga inaklon ko. Kasta aya. Agtugawa kung dito'y tagsasango tayo amangan. Okay lang matsiguro ken kanya, Donald. Nagaduti ba kanti alamisaan dita? Bay amon no kayat na table, babe. Agyaman naklaunay, Beshi. Ni, sika maggayam, Donald. Agawid kan? Alright pa ni nanang. San pa'y ngamin ang nakapalingkay kay? Kasta aya. Wine, ada masapul mo. Awan matkit day. Kahit ko lang ti makiistorya kang ka. Jack amo ang nagdaton kagayam itigayam ko. Awan mo ngamin na dakdakamat na kanya. Wan tapos sikreto lang ngamin. Ti
Ti ammo kat ni Jeric aka-eskwilaan mi idi tinobyo ng aging gaita. Saan magayam? Nag-break damatan. Nagbreak da tagatal mo ngamin ti gayem ko. Agigiddan ti boyfriend na. Saan ka numot aday tatirason? Ti istorya ni Dayan kanya, ket agkit kita kanu da Jeric ken ti ex na. Iso aday jay, nagwin na swasda. Numaminsan mo ngamin ti gayem ko. Kasla pa ko kwartaan na lang dagiti lalaki. Ha, ninanangan da jay. Sige, panahon kanta ni. Paypayapayan na kon. Agawid kami. Dakitak nga inasitgam ni Donald ijay palingki itay. Wan nanang, boyfriend ni Dayan agayem ko dayjay. Ah, agpay saw? Wan nanang. Nagswerte mo tanda jay adayan. Ni Donald gayam nga anak tibak ng tinubyo na. Wan nanang. Kay, anya nga'y tinagsaritaan nyo kin ni Donald itay. Imbagakla ang matkangkwana dagiti kalukwan ni Dayan idi Anya, Garamping at madayjay idi kat. na, kasanun No agbreak da. Kat sikat ipabasulan da. Ay, basta siya, pudno ti imbagak nanang. Kasta tis istoryaan tigayim ko kan ka? Wine, Ay nawaw, apay nga ipasa na kanyak nga'y dagiti aramid na. anyat kayat mo sa wine? Kada kami adwa, iso ti gumarampingat. Kat nudwa ti nobyo na dayjay. Numaminsan kat 3, 4, 5 pay kit dia. Anya? Kaya't naklaaper dyan kan ka. Iso atila istoryaan na. Di mo patpatyan da at taong. Saan nga ro dapod no tinaybaga na kanya? Sana, aramid na tikas na. Apay nga ipulagid na nga'y kanya. Kunak tupay kay. Madlaw kumatlang ngamin iti tono ti boses na nga gululbod lang. Amangan no saan tayo nga mo. Kat dakkel mo gayam ti panaggusto na kan ka. Iso akas na. Saan mo't akas ken kuana ti type ko Ay, mabusurak kadagijay nga agina. Sino nga agina anak ka? Dakarlakan nanang na. Tila istoryaan damot. Apay, anya ti bagbagada ya. Naamuan dala ang anobyok ni Donald. Kumpurmimot ng ti istoryaan da may papan kanya. Ay nawaw. Apay mo't akas tadagita nga agina. Kurso na dalakit din ni Carla ni Donald, tatang. Kinasarita mo ni Donald. Nalpasan naibaga akong tipod no kenkwana. Ay, mabusurak. Ano adda ka sa pulan da, kat dito'y balay ti pagturungan da. Ngam no nakataliko da, kasta mo gayam tar aramidan da. Plastik da ano kasta anak ka? Ha? Ikata kung tinaisaksak ng extension wire nga agturong iti ayan da, tatang. Para makita. Naggapuan ti tuyo nanang. Ginatang ko dita store. Mangantay nga rudan mabisbisinak mo taon. Mga laka iti pinggan mo Ay nawaw, apay ngay, awan mo tan silaw. Ay, wan nga raw. Adamot silaw ti kaaruba tayaw. Imposible nga awan kuryente. Amangan mo't no inikat dadayan. Anya mo dagita at tao. Amuda arabe ay. Sakit tuyo ti pangrabyan tananang. I-text mo man. Wano saan? Awagam latan tapno na bibi Ay, naimbaglaang ang taadalod ko. Hello? Nakaawag ka mat. Anyat masapol mo. Apay ngay, awang matan kuryente mi dito'y balay. Awanan ata inikat ko. Ay nawaw, amom arabe amom apa nagpapangan. Dahil tatiganabon tinalaing nga agaramid iti istorya. Anya? Di ka agin didiam mo. Taamom no anya tinaramid mo. Ala, virgin nakpay. Plastik kamat gayam. Naa, Ayun gayam, isublimon day ta cellphone ko. Mano abulan mo din at tinagikwam day ta cellphone. dayto'y bulok a cellphone mo. Umay ka dito'y balay itamat laang, tay sublikang ka. Pagan anok mat nga ti cellphone mo a bulok. Makaungot-mat ni Dayan kanyak nanang. Anya nga ta, no siya ti mapan iti ayan da inton bika. Amangan no agungat dayjay kang ka. Agpapintasak amapan ijay. Ayuan anya. No saan akayat ni Dayan amakitap tayo ijay balayda. Ni tatang na ti kasarita. Panagkurayo, umanugot nga ta ni tatang na nanang.
Saan tay nga amo no saan ko nga ipadas? Sa bagay Kaano amapan kayo? Inton biga anak ka, iranak nga awan ni Dayan, ijay balayda. Agdigos kay tupay ananang. Make-upan kayo pay, tapno napintas kayo nga agturong iti ayanda. Makita, ano saan pa'y nga umanugot ni Tata Francis no makita na kayo. Naimbag nga aldaw mo, Manong Francis. Na. Oo na yun dito abakay. Imay dito yung balay, akas tatikawis na. Kasla na ibusan iti lupaw. Sakit, nakapuspos kol ti make up na. Oh, ming-ming-mingan naklata mo takas taman. Kwa. Abay akas tabit ti badong. Kaskala na ibusan iti lupot, Mike. Nagbara mo nga minti panawon ita manong. Anat gagara maya. Umay ko la salud-sudan, numabalin apakisaksak mo ti extension nga agturong ijay balay. No may papaditi day tabanag. Ni Dayan nga anak kulatan ti kasarita yaw. Kinasarita ti anak ko, kat di na kanungamin kaya. Bayadan yung aminay, nagitinas ka na bayadan yaw. Tapno isublida ti kurinti yaw. Talaga kaday, adi ka maasyan ka na kamay, uray ko. Renya, pwede magbagam. Saan ka pagustuhan? Sa anak nga uto-uto niya. Alayin yung kid din na gitawer yaw. Tapno saan nga isupay ang pasalsalid iti balay, may. Nasalaw ko ni Auntie Berta di tadalan itay, kat nagalas ti kawus na tatang. Dito'y balay ka di, tinagapon na. Uy, Na, di mo't agbain day dya abakot. ti pagarup na siguro akit uto-uto ak. Ay, imay dito'y balay ang nagpapansin ka na kayo. Kaya no feeling sexy di ta parangan itay. Anya nga iti imay na imbaga, kuryente manan. Uy, yung sa anak ko niya manugaw. Husto laang ti inaramid yo tatang, marmarwam ti kakasta a klase ti tao. Plastik, nasaya at dalaang no adda ka sa pulanda. Agpaiso tayong baga, manakaw. Manumit laang ti may tultulong da iti bayat ti kuryente tayo. Day talaangan ko maagbalin ang nasaya at atao no iso ti maaramid da. Tapno makabawi damot iti kinaimbag tayo kadakwada, ngam awan latamot. Uy, nga ron Ay, plastik da talaga. Awan latamot ti kuryente, nanang. Awan ta saan mat nga epektiv ti inaramid ka. Ay nawaw, kasano nga rudan day ta? Dagiti daduma ko maakaruba, ngam di damot kayat amakitap tayo iti kuryente da. Dadayan laeng mo ti manugaw. Sakit dakkel ti bil anas kan abayadan ta, nanang. Dayta nga road, awan pa'y kwartata, iso nga aganos ta pa'y laeng Awan mo't mabalinan ta. Imot dagita at tao. Naku nampay, mangmangtad tamot iti inayon da iti bayadan da. Iso a friendship over kami matan kinidayan. Saan ko nakasarsarita no kasta masalaw ko di tadalan. Wan, likli ka mon, isumula ang awan serserbida. Dinak man kuskusilaban akasta si Carla. Apay, nasakit ka day. Ay nawaw, no agsasao ka, kaslaawan basulyo kada kami Imot kay mo ngamin. Wan ata plastik kayo mo. Nasaya at kayo lang no adda ka sa pulan nyo. Ngam no naala yon, awanan, birjan nak pa yun itinobyo. Ha? Amo ka, nagipulong ni Donald kanya. Naa? Uray anya pa'y tar aramidam. Dinak mamaysaan, Carla. Diwan laang. Di bali ata friendship over tamatan. Uray awan gayam ko, no imot matlaang. Uray awan mat gayam ko, no plastik matlaang. Aywan gayam, ibagam kininanang mo. Sa anon amapmapan ijay balay. Tauray anya pa'y tar aramidin na. Di na maloko ni tatang ko. Ibagbagamot. Uray agpaseksipay. Uray aglabos iti sangwanan ni tatang ko. Masiguradok asaan nga agbaligi iti panggap na. Ha? Ditakan. Di na kon kasarsarita. Pwe! Ay, nawaw! Di na pud no agayam kat ada respeto na iti panagayam yo. Saan naka adadaalan iti malikudam.
Kang runaan iti amin, agtalinaed anapudno, nga uray awan ti kasapulan na ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itay kakanupay dito'y balay. Wan manang, inururay ka ngamin. Ay nawaw, apay manan, anyat masapul mo. Amangan ko na, no adapay kwartayo ka ni Manong unad, manang. Kwarta? An-anom ti kwartaya? Numabalin, bumuludak ko manang. Agaplayak ngamin. Pagaplayam mo. Ipadas ko man mo ti agabroad manang. Amangan no iso ti solusyon iti parikot ko iti kwarta. Ay nagastos ti agabroad tak no ibagakan ka. Amangan numara na ampay ti agency arupat kwarta. Kat singirenda ka iti dakkel. At dangarod pagbayad mo. Saan mat adakas no ipadas ko manang? Dakas kasano no saan ka mapagasatan? Kan uray man mapagasatan ka, no makatumpong ka iti naulpit nga among, kat anya pa iti mapasamak kan ka ijay. Sayang laeng ti gastos. Okay laang no awan maipabulod yo manang. Ipadas ko laangan ti agbulod iti sabali. Nasaysaya at pay. No addamayat nga agpabulod kan ka. Tano siya nga men, ha? Narigatang. Ape ang asya ti panagsasaw miti kabsat mo, Vivian, bakit? Awan mo't dakas nga insawang ko Anya nga awan? At nunangid ko dismaya mo. Ay nalakay, nagbalinak laeng a praktikal. Imbes asuportaram terapap na makabrod, saan ta dismaya mo? Adun tinaggastos iti dakkel, ngem saan anatuloy ti panagabrod da. Jay duma, nakaabrod da nga agpaiso, ngem naulpit met ti among da. At dalat na iti kakastama paspasamak. Ngam nayunan tayo ngamin, iti kararag. No kayat na ti agabroad, ano san na ati umutang iti sabali? Tano siya, sa anak nga agpapautang lakay. Oo na yung tigasta ka panunutan, bakit? Asla saan mo akabsat ni Alicia, tigasta nga aramidam? Ditan pagsaritaan ti may papan iti day nga abroad-abroad. Amangan no day tapay ti pagapaan tadwa. Kahit adaim pa utang ti kapsat mau. Hay, awan nga rod nanang. Ay nawaw, apay ka naw. Kontraan na paikit di ti planok. Nagsakit ti panagsasao na itay. Ay, talagamot ni manang mau. Amangan kit din no adda amuyo amabalin ko apagutangan nanang. Tay amuyo ko ma. Ni angkel mo apa ingata. Adda nga takwarta na nanang. Day tati saan ko asiguradaw. Ngam adamot source of income na day jay. Ipadas mo man ti mapan iti ayanda. Wen man ngagpaiso. Amangan no iso ti makatulong kanyak nanang. Umdas mo't siguro da ito, ganakan. Wen angkal, mabalinan dayta. Iyan anay kulaangan. Agyaman aklaunay Anya lugar ti pagtrabaho maya. Japan angkal. Ay wala, nasaya at da ito napanunot mo. Wen angkal, manulaang mat ngamin ti sweldo kas babaunan dito'y lugar tayo. 8,000 laang iti makabulan. Sakit nangina ti makatgatang ita. Hay, wen nga rod angkal. Nagrigat ti umasinso no day talaang ti sweldo iti makabulan. Nagtrabaho ka mat iti syudad. Dakdakkel ti sweldo niya, ngam diti lugar tayo. Nadya lang, tado mat ti pagkastusam.
Pudno launay dayta, Uncle. Isumat laang ti papanan ti sweldo. Isu nga ipadas kumanmat ti agabroad. Uncle, agpakada ako na. At dapay ngamin ilakad ko itang aldaw. Nag-flight mat gaya man ti kabsat mo bakit? Nakadamagam mo. Ninanang, nasalaw ko di tadala ni Day. Kat napagsaritaan mi ti panagabrod ti kabsat mo. Ay nawaw, talaga nga impilit na tinagabroad. Bareng nasaya at agbalin abos na ijay Inton ko nagsangit-sangit tumat nga umaw-awang. Negatibo launay mo at dita panunot mo. Agpay sumat, di na pagadalan ti mapaspasamak kadagiti daddo mga OFW aya. Saan mo't nga agpapada tigasa ti tunggal may sa kada tayo? Imbes adismayan ti kabsat mo, suportaram kit di Iti kasta, magunod na mo't dagitara paap na. Laglagi pambakan, kabsat mo lagta ni Alicia. Apay pinalubusan nyo ni Alicia nga agabroad, nanang. Wen ata isumat ti kayat na anak kaw. Ay nawaw, Apay ka di aya. anya launay tinakita na dita nga abroad aya. No si ka, kat kabutang mo ti aga brown, di mo iraman ti kapsat mo. Di mo't agbuteng day babae. Arami din na kanungarod amain para iti arapaap na. At dalang aruden trabaho na ditoy. Di pa'y la makontento. Nagabroad pa'y laang. Adang agpaysaw, ngam nababati sweldo na. Awan pa'y benefits na. Talaga kit di adi na amuti makontento Imbis akas na ti isaw-sawang mau. Suportaram kit di ti kapsat mau. Anyat amaw, amangan nudumtang to ti aldaw nga iso ti makatulong kang ka. Hello, Alicia! Hello, Nanang! Kumusta kayon dita Pilipinas? Pasensya kayon Italaang nga imawagak, ta italaang manan anakawayaak, Nanang. Okay la, ang anak ko. Maawatan ka, tatrabaho mo't tinapanam dita. Naawat yu ka din timpaw it kong abastuyo, Nanang? Ay wan anak ko, agraman dagiti sabon, dilata kanda dumapay, simbang patmatlaangan. Nasaya at matngarod no kasta, Nanang. Mang tudak to iti kapsat mo. Sige lang, Nanang. Awan matkit di dakes na ano ikam ni Manang. Sigurado amaragsakan dayjay. Wen tapno maramanan damot tinagpanugak dito'y abroad. O sige agpakada ako, Nanang. Kinumusta kayo laang? Okay, agan anad ka akanayon dita anak ko. Wow, nagbanglo ti kapiyo nanang. Impaw iti kapsat mo dayta anak ko. Aya? Wan, kita ti tatak na Aday tani kita Aywan, imported nga agpaiso nanang. Alaam ta na isupot iti blaw nga ikubag. Kukwayo dayta. Ay nawaw, daytoy laang ti itadyo nanang. Ha? Kas makita kat adumat ti abastuyo dito'y balay. Ay, kwa anak ko. Ay kaya't kumat dayto adilata nanang. Kisaya ko na. Sana balik at agmay-may sa kayo laang mo dito'y balay. Di yung lakabailan nga ibusan na gito'y. Sayang no ag-expire laang nanang. Sige, kisayam lata anak ko. Naimbagla abalunan dagiti apukok iti pagadalan. Unman, tapno mapadasan damot ti agbalon iti imported adilata. Napumpuno mo ti ikubag nga awit ni Vivian itay Manang Roseng. Dagiti impawit ni Alicia dagijay kabagays. Lukas ta, imay dimawat. Wow, kita umakit awanan. Sagay sa laang tinagbati iti cabinet. Inibus na matgayam. Wan kabagays. Sa anak ko na nagtagtagaritay. Ta mga nupanunutin na nga imutak. Di balay, kat adan tumanan ipawit ni Alicia. Ustumot kit diya. Tapno maramanan na tinagbanugan ti kapsat na. Tapno awan may bagbagana. Agpaysutan na kunam kabagays. Agkapita pa'y
At dapat nabati itimported akapem? Adapay ka ba, guys? Agtugaw ka, tamangirwarak iti kapay. Kunaklakit din o sino tigim matang iti dagang asidag itayan ni nanang. Nimot gam Alicia. Oh, agpaiso. Wen bakit? Ay nawaw. Apay nga awan na dakdakamat ni nanang kanyak. Saan mo't amasapol nga ibaganakin ka? Diag patakdermat ni Alicia iti balay na ijay. Wen ka numay. Agkarubat tukin ni nanang ijay. Dakkel gayam ti sweldo na ijay abroad. Sigurado tayo ta, ha? Kan mano atawan na matan ijay? Saan anakaskas daw no ginatang na dayjata ka? Ang agpaiso nga ta tinadamag mo lakay. Amangan no istorya tupo-tupo laeng manang. Agpaiso nga Rod, no di ka mamatay sa ludsudom ni nanang. Siguradong adam muna dayjay. Ne, saan kayo pa'y matanagsaga na kaanakan? Ay nawaw. Anya ti okasyon, angkel. Di mo ammo ang nagawitan ni Alicia akabsat mo aya. Amok mo't angkel. Ammom nga agpapaska nita? Ah, dayjay ka di. Wan, mapantay mo't makipalanit Da kayo laangan, angkel. Masadutak amapan. Dua baboy ti partyanda. Di mo latta kayat. Nabambanugak anak kitang dan, angkel. Da kayo latan ti mapan. Niunad kanda kito bingay. Sumurot dan tulaangan no kayat damot ti makipalanit, angkel. Ni Manang Vivian nga'y manong. Saan ngay may ading ko? Ay nawaw, apay nga'y kanumat. Nabambanog ka no anak kitang dan. Ay, kasta. Uy, nadeng. Mawatam latta kumamot na ni manang mo. Sige. Mangisuputak tulangan iti karne, iti kasta, at damat maramanan na. Agdiritsyo kay iti kusina, manong. Ado ti kapi ijay. Iti kusinam? Wano iti kusina ni nanang, adeng. Sagay samot nga minang ti balayo. Ah? Iti kusina ni nanang, manong. Adda sabakan kamuti ijay. Adda pa'y tinapay no kayat yo. Pag meriendaam dagiti kakaanakak, tanay, saan pa'y analuto ti makan? Narigat ti mabisinan, manong. Ni Alicia nanang, adda di tabalay na? Awan, nakaw, nagpasintromat itay. Ah, kas na aya. Apay ka no ijay? Bisitaan na kanaw ti grocery store asublatan na. Saan nga roden nga agabroad? Saanan anak kaw? Ahiwan gayam nanang. Adda pa'y nabati akar na eh. Adda pa'y mag, Nangidulinan niya. adda dita freezer ah. Awan pa'y ngamin freezer ni ading baw. Iso nga adda amin nandita. Dumawatak man nga rod nanang. Kurang nga mintay inyawid nila kay ikaw. Naibusin, dayjay? Idi pa'y na minsan nga aldaw ananang. Nanang, kisaya kon daytoy karni dito ya. Di umot laang maibus daytoy, tadudwa kayo laang mo. Sige, mga lakalata dita. Di mo lang ibusin taamangan no sa pulan ti kapsat mo. Wen, nanang. Bakit? Nangalaan mo iti karne? Iti ayan ni nanang Ay nawa, awan mo't babain mo anapan ijay. Di bali at awan mo ti kabsat ko ijay. Adda na panan nalakay. Wen, nga maamuan ng tulat ta kinisayam ti karne ijay. Nagadupay mo tinabati ijay. Sigurado adida ka baulan nga ibusun. Sa maysa, impakadak mo't kin ni nanang. Impakadam nga agpaisaw ngam ni Alicia tinang bayad iti day tababaw. Nagadumot tin nga bagbagam. Ilutom kit din tayong sangput ko. Sagpawam itinatang. Agawaam, tamabisbisin akong. Agararamid ka may. Inton kwan, at na ibaga ti kabsat mo. Danag mun aya. Siya kunti makaamula kay. Ay nawaw, daytoy langan tinabati a karne, nanang. Wow, day talaangan anak kaw. Sindayo ka di ti dadduma? Nagbiit mo tan, anay boss. Imbay nangalan ni Manang mo Vivian itay. Anya? Inrana na ti imbay dito'y balay itay awang ka. Anya matan ni manang. Kasla takaw matan ti kastangar aramidan na. Nasyanak magkengkwa na taamok nga awan kwartada. Isu a pinalubusak ang mangala. Jak met impagarup asubra ti alaan na.
Saan matkit di adakas ata makanday jay nanang? Ti kanyak laeng, apay nga iranana ti umay no kasday nga awanak. Mabain laki di dayjay kang kaanak ko. Amo na nga main, adakas ti panagsasauna kang ka, idi planong pailaang ti agabraw. Adaak manan nanang. Naibus ka di manay ti abas tuyaw. Adamot kit de, ngam na imimas ngamin ti abas tungkot. Ahap, Nay, apay alino katambanan ti kabinit ngay. kunak tumot. Adumanan ti ginatang yo. Ay, nanang, dumawata ka. Uray sagay sa laang. Anya, Daytoy, daytoy pa'y gayam. Manang Vivian? Alicia? Anyat ar-aramida manang? Ay, kuhadin ko. Kunak man no nagpasentro ka ita. Sa anak ana tuloy, tama di tiriknak. Isu ana panunot ko ti umay makikapi dito ayan ni nanang. Nay, anya ngay dagita insupot mo. dumawat laang ni manang mo anak ko. Naimbagla aramanan dagiti ka anak kam ijay. Ay, kuhan saan na nanang. Sa anak gaya man adumawat. Sa nabalik at agsweldo mo't nilakay ko. Gumatang kaming tulangan. Sige, mapanakon. Ay nawaw, pimanawan. Nakita na lang nga daak, pimanaw matan. Agdadaras ni Vivian itay limabas iti paraangan mi. Dito'y balayo tinagapan na kabagis. Wan ka ba guys? Dumawat ko maiti abas daw. Ngumkalaat nga imay ni Alicia. Kat? Nabainan, iso api manaw adagos idi adan ni ading na. Di na pa yun inala dagiti groceries nga kubag na. Mabalin mat ngamin akasarita na tikabsat na. Mabain laki di dayjay. Madimat ano irana na ti umay dito ayan mo no awan tikabsat na. May mayat mat lang no kasarita na ni Alicia. Saan mat nga imot dayjay ti panagkunakket? Saan mo nga main? Ngamjak amukin bibian. Saan ko ang maawatan ti ugali na? Kumusta ngay nanang? Imay ni manang Vivian? Awan mo nga rod anak ko. Dua alawas samot tin asaan nga imay. Ay nawaw, kasano ngayon dagiti makmakan aginatang ko? Adalat ta iti ref Kinisayan mila ang kini-angkel mo paing itay. Sakit aduday jay. Umay ko man ni manang ta umay mat mangala. Kalpasan day di apasama, kat saan matan ang nagsubsubli dito'y balay. Ay unay matan ni manang Vivian. Kasaritam tuman kiday. Jak ammo no kasano akasaritak nanang. Madlaw ko ngamin alikliklikan nak. Kas kanayon ko nga ibaga, mababain day jay kang ka, taam muna adakas dagitin sawsawang na iday. Guilty day jay. Ngam si kalatan ti agpakumbaba, tawan ti mapasamak na ogul uli magkay adwa. O sige, mapanak to ijayanda nanang. Panunutam latan nga oray anya pa'y tinapasamak iti kalabas, kapsat mulat taday jay. Ni, si kamot gayam ti bagbagan nila kay ko abisita mi. Siyak nga rod manang, mabalin ti makikape. Ay, kuha. Aday niyag ko nga ikapita manang. Ne, anya ngay dagita. Ginatang ko amakmakan. Ninayunak ti ginatang ko. Tati amok kat mapan ka manan ije balay. Tapno adda ko maalaam. Ngam di ka matan imimay. Ay, kuha ngamin. Mababainak unay kan ka ading ko. Si kakit dimat. Awanan kanyak dayjay manang. Uray di ka agkit daw iti pamakawan. Napakawan kan. Agpaysa? Wen, ket no adda kayat mo nga alaan iti ayan ni nanang, kasarita naklatan. Di ka agbabain, ta sa anak mo't nga imot, manang. Ay na, agyaman naklao na yading ko. Mala, mangirwar ka iti baso, ta agmerienda tapay, sakbay nga agawidak. Anya ti kapiyo dito aya? Ay kuha, kas iti kapi ni nanang. At dapay nabati iti inalak idi. Sige, mabalingan day ta. Irwar mo, tanay, mariknak matan tibisin ko, manang. Ay, nawaw! Di naman nagpakumbaba kat isu ti mangted iti urnos kan kapya iti pamilya. Amang itundamat iti kinaragsak kan pagkikinaawatan iti uneg ti pagtaengan. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.